President Volodymyr Zelenskõi teatas eile õhtuses telepöördumises, et Ukraina relvajõudude ülemjuhatajaks saab kindralmajal Mihhailo Drapatõi. Я визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України. Otsuse taga on aga pikem protsess, mis tõi isegi meelavaldused tänavatele. Asi algas praeguseks endise kaitseministri ja praeguseks endise ülemjuhataja vahelise erimeelsusega. Придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома. Він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося. Ametlikult on president Volodymyr Zelenskõi põhjendanud muudatusi sellega, et sõda on jõudnud uude faasi ning riigi juhtimine vajab suuremat efektiivsust. Tuleb kiirendada relvatootmist, drooniprogramme ja kaitsetööstuse arengut, samuti, et riik peab valmistuma järjekordseks keeruliseks talveks ja Venemaa rünnakuteks energiataristule. Vaja on parandada selleks koostööd sõjaväe, valitsuse ja tööstuste vahel. Erinevad arusaamad ilmselt reformide kiiruses, aga analüütikute sõnul ka avalikustamata detailides tekitasid võimukoridorides, ministeeriumi sees ja suhetes sõjaväega järjest ülisid ning president laskis kaitseministri lahti. Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Чесно. Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. Я просто показую, якщо сторони не можуть вирішити питання, прийдеться вирішувати мені. Praeguseks endisel kaitseministril Mihhailo Fedorovil oli aga edukas reformija maine ning tema vallandamine tõi kaasa meeleavaldused. Seejärel lappis president olukorda ka sõjaväe ülemjuhataja väljavahetamisega ning pani Oleksandr Šõrski asemel Mihhailo Drapatõi. Ukrainlased tervitasid valdavalt seda otsust. Драпатий здатний змінити хід війни, і це дуже правильний вибір президента. Очікую, що будуть гарні зміни. Kõik ukrainlased tänase muudatusega siiski ei nõustu. Protestijate peamine nõudmine ei olnud Šõrski ametisse jätmine või vallandamine, vaid kaitseminister Mihhailo Fedorovi ametisse ennistamine. Мені здається, що Зеленський не почув їх, і це дуже велика помилка, що він подав відставку з Шõrskого. Це дуже вплине на Україну. Julgeolekuekspert Rainer Saks ütles ERR-ile, et lahinguväljale ei peaks ümberkorraldused mõju avaldama ning toimuva taga on ilmselt mitte niivõrd nägemuste erinevused, vaid juhtimisstiili küsimused ning siseriigi detailid, millest avalikkus teadlik ei pruugi olla.